Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Biz бүгүнкү чыгарылышта Аравандын Гүлбар айылындабыз. Буркан Каракянын достор аттарын тартып көрсөтүүнү баштайбыз. Эгерде аттар жакса, келип көрүп соодалашып баалашсаңыздар болот. Жалпысынан 3 ат сатууга чыгып турат. Бул экинчи номердеги Тору Кашка болду. Сіздерге бір маалыматын жеткізелі. Буркан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Денсаулық, іштеріңіз жақсы ака? Жақсы, өзің сізбі? Шүкір, рахмат. Бұл екінші номер ака, аттың екінші номері. Маалыматын берелі ака, қандай ат, қайсыл жақтан келген? Бұл түр Россиядан келген. Россияның аты? Россиядан келген. Екінші қол болып мен алдым. Бұл Россиядан келгеніне 1 ай 15 gün болду дедилер. Мен алганыма bir 15-20 gün болса 2 айдан өтүп, ушу 2 айдын айланасы болду. 2 айдан бери багытасыз бек, Ооба, Россиядан келгенде bir 2 айдын айланасы болду. Минип, тарбиялап, булак-булактарга салып үйрөтүп койгон экен алып келген адамчы. Биз дагы колдон келишинче минутабыз. Тарбиялап, жаш боюнча 5 жаш. Жашы боюнча 5 жаш. Аттын анан bunday kunik görüngönü menençi. Bunun uda kalasa keleceğe bunday ümit çoğ budan. Sebep bul öte bağında jüröktü nerse. Jüröktü anan öte göçmer raza bir gelaçıl at bundan kurs dağın qara canva. Hakikat göçmer at eken aka. Anan boyuyam kiçine emez. Boyu 1.65 plus az metr ölçep koyabız hazır. Boyu 1.65 plus bak ha. Sağınbek nerge alıp gelgin? Çoğ at eken negiz ha. Bir boyunu ölçep neme kılıp koylu. Kişini açıp boyun körset koylu. Formanı görüңүздөр. Alış yakındagılarga. Kökürek müçönü. Oşoň üçin iştege takmadım. Jayla mına putu kol bardo taptaza mına jakyndan tartıp koy. Pek amurgulla. Ama kichine çağıp koysaň ele balaga kalasın. Yaman oyunu okudu. Burkan aka özü sizdin janыңызda любой ат кичине көрүнө берет да. Men sizge чагылап эле кичинекей дей берем. Anan metrlep kelseňiz деле аттар чоң чыгат го негиз, а? Ооба. Men özüm kичине boyu neme. Boy uzundurak dedim. Özüm numaramız var. 1.65 ge orup kaldı. 1.65, 1.66 şunday. Metrge 1.65 değil aka. 1.65 kalıversin. 1.65 kalıversin. Hakikat ya bu canavar çoğ at eken buldu ele. Şu sizin ayttan go sizin janыңызda аттар кичине көрүнүп чыгат биринчиси. Үйдөн чыкканда. Метрлеп келгенде эле уже бою чыгат да. Анан жаныбар өтө мындай курт чыйрак жылкы неме. Тездиги тез экен, а? Ат кылып алам дегендерге куда каласа дагы кичине минип калган тарбияларын дагы далчеп берип. Мынандай экен да Буркан ака. Bunu bir palvanı gelirse, göz jesse, bunu şu topun içinden çıkarmayla çaba turan at ekenler. Damkıratkadagı, ondan çıkışdağı jakşı olursa bir mınday jogorgo berip koyçu. Bir kıykırgıl canavar. Canavar. Alege görünügü, Burkан aka aytmakçı, görünügü деле мындай. Кандай десем, адамдар bir көрүп, bir башкача элестетип даган, бирок минип көргөндө, ana мүчөлөрүн көргөндө атка кызыгып пайда болот экен чындыгында. Тездиги тез экен, а? Буркан ака? Кара. Tezdigi tez eкен. Ama kuş. Boldu. Boyu 1.65 çıktı. Hurmatlı görüşler. At bolsa uşunçalık bolsa gerek hem. Ya bu canavar buti yerde. Buti yer eken hakikat eke. Liboy nersege mınday salsan Kaytpay baka. Kaytpaydı. Boldu. Baldı. Tak. Kanca değilsen bak ya buti yerde. Tank de koysak ola Şimdi açıp korsatıp koyulu öbür şeyler. Mayla Yani yakından tartıp bağlanam. Hava. Yakından tartıp bağlı şimdi. Tak canavar. Tak. Tak canavar. Tamam kendi aramızda. Sana oyan canavar muş batkı dek buna. Gördün mü? Kanca koyacak ha basın. Bunun bağısını çı. Yakın kılıp 230 min koyuyoruz. 230 min. Ova. 2500-2600 doların tegerek oldu ha? Ova. Daha sodası bulat ha? Hatta hiç yok. Zadni, padni, gamaç, samaç, onday oyaka beyaka neme kıla turgan karakterleri yok. Жақсы. Tep şey turgan başka nemesi yok. Anan el bir ayı var aytpap biz aytmakçı. Aktalığı. Akta mı? Akta. Ayı oşol aytmakçı. Onu aytıp koylu. Жақсы. Sodağınız versin Burkан aka? Rahmat aytkan. Abi 230 minge.
Atdı görüңүздөр. Bu göşünün ile puluna koyup koydum. Ооба. Göç puluna da gitti. Çatkayaktardı kara canım. Bunday Jürgüzgün Orası la çoğaltı öyle kaldı karap gene sekin hakikaten. jürgüzgün çatkayaktar yani canıver yaman. Üçülür. Öbürsünde figura bunday kıladı da. Ооба. Tört pürçek haligi. Forması şimdi. Kara canım. Sodaga berek ekan. Rahmat etken.